A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga si doa anak pacing tahu makun rai ya ku makun re pacing Allahumma ja'alha minat tawabin wa ja'alha minal mutatahhirina ya ku boting borane pacing makargi Allahumma ja'alhu minat tawabin wa ja'alhu minal mutatahhirina. Ada yang pacing hadirin sama berbahagia, lanjut sudah menikah maku kue tu dan nina tu dak botin ni asana kebiasaan uregu ko paninco pato sopet tokai ya paninco maka dia lo naseng hambok tu dak botin naseng ya ko dia malaikat nasa orkes mo pariolo apa dia lo je tannya ya rot orang ni wan sipo ji pasialangi kasih dia terpaksa maputia ya ko nasa dia malaikat naseng orkes mah tu ambok dia lo tu dak boting tepa mati ambok nama kare koci aku tu dak botin nak tetop botin no tepa apa aja apa nasawe aseng man rasa gitu kita tok botung kami terlalu jangan tetok materu. Hadirin sama berbahagia, ananda kedua mempelai anak boti boraniwi boti makun reye baja sangadina talo joka risopnya taruh ki lompo ya kalau ki ompo nah ajak talo bawan nangi tau usahakan bacangi salawat tale wena ompo bunga nah bacangi salawat ini akan ale sabak barakat mamuar nompok dicetak biasa tu kalau isi bola itu nak kepir ke bolana atau lama patetok bola biasa tu nak bolorong ke tujuan pusik bola bacangi salawat niat nama tu ko lor pengalat taala kemudian baja sangat ditindre tanah rajai atau kalau bujungnya samsang nah sabak wena tu samsang luar biasa barakat nah tergantung apa yang menjadi niat itu juga tujuannya dan fungsinya. Tapi selanjutnya maka dia guru tanah baja sangat dia talo joka risuruga lepas lalu ki serwai anak boti berani lo baja sangat dia talo joka risuruga nak lepas ki serwai dah di semua tu matu nak kalau ki joka risuruga lepas lalu ki serwai nasabah tu ena suruga nak luar biasa elo ya lepas nindra raja jito elo ya lepas purato mangida jajito elo ya lepas pilomo to mimana insyaallah jajito ya indo anakku kata lo ni mimana terpak paulah monro darana na pensengalin makan mah tampu ka pak dia semangideng pasimulang memang pasimulangi jadi kolej ala pacan nindrarana anak keboting makun reye tangga kerja yang buat nata magarta tu magarta mega pak balu apa nalaloi jadi pada cemeni servis nana kau boleh ke joka disuruh ke alan makwe di depan di serwai pakai jari tengah itu pakai jadi dia mana poni contoh mi dia agai pokopurani wana suruga na makaraki sabak pole ripong Allah taala wale sabak baraka wana suruga pasyo mata lor laki kuna mata te papujin nalori anadin ala basere bacangi kulo Allah bacangi na atena ataukah salawat bacangi candra mapakwe insyaallah ko jokai lah kita marna itu kemale basere hadirin ikut nama segi pengalat taala sebaliknya orang ni makoto pakotor carana wakata malawaina suruga wali sabak baraka pasio matar lor ni beni kuna matata papojin jadi orang ni makunre pada servis sepatu aliwi nasabak ia ko mompok ni rasa cinta na orang ni rasa kasih sayang na makunre ia na tu asam mawaddah warahmah jadi mawaddah itu adalah rasa cinta warahmah adalah kasih sayang jadi ko si umpur ni tu agak ia na tu terwujud ni ya senge keluarga sakinah karena katona papuji katona asy pujingan katona asya masing-masing hadirin yang sama berbahagia selanjutnya anakku boti makun reye biasa ki mana suna macam mau gimana sedih ya engka bali bola ki macam mana su tacica apa to poring telun rupa jajinna mama temun rese maka nyonya mun datangi maku pelemon riawai tapi kau ngacakina carana tu kalau ya la baraka itu nana mana sukina saga sosineng salah sarabak kami si kujumai matu mana suki di kujumai ya korede ni ronan rewe tapal ki isindru makwer tujuh nero rede nang katu ber nala ko talita minre pengali sindru ya koirita na de kaga ber nala ulangi pim Allahumma shalli sayyidina Muhammad ya kung kana baraka ini ya kemari ini matu nan rewe mari ini isaji ni pelang-pelang turun busuk
saji ni pelan-pelan mak meto kon andre icurita tu tapa turpus ya ko mari dini nandrena isaji pelan-pelan taruh ko penewi irona pori pangali sindro isari ni kuro sebelum isari koronan rewe sebelum isari koronan rewe agi baca ye puang sangadina lupaiga nan rewe ambo anakku lalan sa susani na lupaiga ulangi halo maka deni anak sangadina lupaiga inan rewe ambo anakku lalan sa susani na lupaiga ibacangi salawat wek ke 10 sidi ibarung ero berreona pore pangali sindro napi pasi kore nandre aja mo tapo dala kita maka de awas angka tu anna ye aja to tataroi recuk balau cek de itu nak ding jadi taruh kurun insyaallah kupuran andre ambo anata tu ye malah ada masing loridi selanjutnya ya ko mana subaliki mana suka jugina purani wajib kaju wajib balik mapacin ni purani bisa terakhir mah tu elok ni asu ibarakah ki si wewe aga bacaan barakah na wewe maka ki bismillahirrahmanirrahim wali bisewi malaika pacingi winasu mudarat nanata masunna nar lalu parlu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya barluk wewe ipasikore balik wisi bakaju na pinasu insyaallah malunra pitu na pisingnya napa kupuran rela kita ambo anata dan apoji mandre warung apalagi kau dek gaga duitna ye baraka mana tu ye maku tu kiat-kiat ni di selengi sari kuamangi mari asi puji si bawa asia masing-masingnya nah sabab maku itu nade nama kesing lebih dengan tahu ya ko ora ni lelengi kedona makun reletoi na kedona den ule tu made cing ye pasangkan ikanjak na borani we korani makunde masalah salah pasangkan ikanjak na makunde ko borani masalah salah pak katoti biasa je borani si dimi bini na tapi dua telu selingkunna ye kaya PSSI Persatuan Suami Selingkuh Seluruh Indonesia tapi dia aku sope pak nanda kak buah jamaah kong kami mah apa ya to sope to ye dia gaga ye bayangkan binena mendrek kasih lada mau bau polecing katu ni lakian aku ampun leceh mak bau makanya tu parli barakah ki apalagi aku magarta-garta ambo anak tanah doi parakai lalu hadirin wal hadirin sama berbahagia yang terakhir ananda kedua mempelai biasa tingkalingan apa doa Nabi Ibrahim doanya Nabi Ibrahim mapuncok mi makare Rabbi habli minas solihin ye kaku kulana korang itu Rabbi habli minas solihin ko bicara ki makare puang arek ka anak wija makan jatapan maka sisipana mingkalinga baca turuk parentah ko magani baca padongan Nabi Ibrahim barak matu eloki mandre sadian andrewe dek ni baca ko tolok mandre dek to ni baca ko to pura mandre tapi ibaca ko matengah ki mandre dipaham mudah-mudahan dipaham jadi doanya Nabi Ibrahim tidak dibaca sebelum makan dan tidak dibaca sesudah makan tapi dibaca pada saat makan dan sedang menikmati makanan itu pun itu monrosok nampak dongnya makanya Nabi Ibrahim itu dua anak nama caji Nabi Maneng 10 dua pon nama caji Nabi Maneng jadi kongka tomator lana kampotak dua telu jana nambar hasil Maneng berarti dek nasi silalu tomatoanna perlu congak-congari panen Nabi Ibrahim doanya itu penting Rabbi habli minas solihin si di bapa saku aja tatar malu posak data kota baca rona nang kalingan itu boleh maka delok sirum mandre ye itu sebagai kesimpulan hadirin sama berbahagia namun malaikat tu rumah pengajar lebok natanai narikotan napa di dalam kesadar majepu dek gaga jaji dek gaga tu malah bining sangadin nang kamana persoalan kamana masalahna tahu itu cuma bagaimana caranya kita menyelesaikan kode dan selesaikan secara pribadi secara kekeluargaan maka kita minta bantuan pada lembaga negara makanya ketika sepengadilan agama jadi kongka tahu orang ni cau makunre cau de metona si cocok loh ni pengadilan agama jadi ini tuh urusan selesai ini tetapi usahakan jangan sampai sempat ke sana jadi usahakan selesaikan jadi kemana persoalan tahu engkau tahu 10 nepak tahu purana boti de pagagana nah manci persoalan itu de gagana 10 nepak tahu engkau tahu na nape patah tahu purana boti telu ni wijana dia penuli maka de si dijahaji sendrina masalah tu engkau tahu si pujila de lakaina si paken rek dale tapi si cicila ada matuanna kalau imoto matuanna manonton tak pernah subur remo kong kasih mompok lenya si televisi kung kasih televisi si baremo endo napa si kabalna ang kasih kabalna lenya si antena na ang kasih antena na katoni remote na katoni televisi na matuan na si lenya dinelok si cocok
Wih jak lalu nak mampat dalam soja tahu ala ummi pa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmai ikung kama kunrai orani pure pak boti pure pasiala pure pa lebinengan nalur mita decing sisan na mita decing nalu peto matoanna nasakaran ni bali bolana dan bati-bati ngisum pololona yana tu tahu ditando-tando li Allah taala ditando-tando mereka nan nia padan narupa tahu barangkali inilah yang sempat saya sampai ke lebih kurang kasih tak dampak maraja ada bami pu ada pangkorpa pada panasai pada loki main indring alita bersama-sama bermunajat kepada Allah seraya kita berdoa kita doakan untuk kedua mempelai dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Allahumma shalli sallim alaihi. Allahumma tahhir qalbana minan nifaqi wasimparjina minal fawaisi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Ibu pandanung la papujina sipojina dua bot tinggi pada andanung na papujina masalah nabi na yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ngaringa nak wija makan jatapa nama kesisipana mingkalinga baca turu parentah. Ibu ngaringa dalek papi dalek segena totolinona kong kadalek nari langi ipaturungan ipu kong kadalek nari tanah pacomporangi mabela dalek na pacawirang macawi porekengi pabaraka sini na jama-jama linon patuju sini na usahana pasania sini na minasan na pasalama lino akhirah pasalama tu dua tu pajajan na pasalama manatok kita hadere lan non ruangiwe. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Rampi ka kalukuna ku rampi gola tapada sirampi-rampi madecing singa karimolon nina kubali singa tokiri gilitin roma mori to siruntur lana nipi singa kasih mata jar na kubali singa tokiri kemarudani kiconga kiri ketengita sidup pamata imi kodek na tolle parengiloni mai bola to siruntur sisang tanah podo butuk si bali parina bosi udan yang limpa dan nuan namali raja bata-bata na tibung atau kamata-mata na pali sini na pangimpurangi na laku si welampelan na palai tanah podo to sope sini si pu bali barasidina ang undangan na penreboting kondangan na parola ang kondangan na eletong lo hiburi katundangan na pasoting lo soting katundangan na papotolo-poto yung katundangan na indah boting lo penguji katundangan na pengaji lamang ngajangin salah katundangan na pacara wal macara mangi billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi.